نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، Waislamu watukufu, wanama wa mbwana, tusana salamu juu yanyu. Gari mtusauni hizi tusa za Kiislam, rambi ukaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waislamu wa Komor, alhamdulillahi rabbil alamin, ritimizi tsumu mengomiraru, rirudi rikaza tsumu sita hujuma yabo aborifanya ya sunna ya Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu utorikubalia ze dua zatu hizo, yarikubalie ze tsumu zatu hizo, yarijailie ikengarjoka mongoni mwarikao dua jodungana na mtume sallallahu alayhi wasallama hunjia uharuma embebwe hai. Izondo dua riombe hao Waislamu jimla, izondo dua riombe hao warikao do mafunga tsumu, nuandikao ndo Mwenyezi Mungu ya wajailia watukuza umwezi wa Shawwali, wenjeza ze tsumu sita hujuma sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Komor, njahi ya ne madzwe ya urongo wa botrasi, bal holi hongar jihunda ho harumo mba uvumsi hemba bizahazi za hatu, lazima riprofite letasila leo inu rirongo mbavi uhusu zi actualite politique zilio harumo nchi ya hatu juu ya he mirongozi kao do ya vira uharuma emifumo ya vira atarjeru wasuli leo inu emakatirlo na wiyanu. Rasunda bahati rafanya mba analyze hujuma izori yele wao, hujuma mipaka ya hembwana ya siyasa ikaondo rendonio rikutajiao daula ya haki haruma emasiwa ya hatu. Wakomori kwezi riashi haruma muhima mziro, haruma mwezi mtukufu ikao Wakomori wansipia ikaulazimu wake haruma amani na mrengezo ndondo uhunra maadini ya utsongeza waishiro haruma umwezi wa Ramadhani. Zinongozo nsipia kazeka umkinia baadhi ya wazazi hatu wakautomolo manani uharuma ze plasi ikao wakokansi wafanya ze kharija za usiku za utahemaisha ya hao. Baadhi ya wananyasi wakautomolo mananani uharuma ze place publique hautaha mirongozi minji ya husu yenti. Baadhi wananyasi wakautabishiwa hizo ikao ndo wakautaha wazambe. Baadhi ya wananyasi watilo mo prison haruma wakati kao rambi warike haruma kheri na rehma na tauba zanongososo nsipia zikaufanyishiha haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani, haruma enti ikao ndo razaliwa zibiri wadih riziono. Baadhi ya huandu ikao ndo walo karibu mwezi ya leo wakauziremea koti we unaukazila ndo maslaha ya ladhimu ziparhanihe harumanti ya Kiislamu hamadaila jalikao iladhimu bakaye wandu waongozi wa dini wa utanabahisha ndongo hamada zila uharuma mwezi mtukufu hamadaula wandu wao wafanya
ama kwa tuona kwa tuishia wabaki baadhi ya hao harumai misihiri ya hamba ukaya Mwenyezi Mungu hamba jao mtume hamba jao waduasa ukaya wamjikurubisho wahe maulama wamjikurubisho waho warika undo waongozi wanti wa dini hosoni mwakazi ila ndo dawa mtume yakahufanya wakati yakaunashirisha edinia hata ijeri wasuli leo sio ukarendera bako misirini no do kurubia wakazi do kurubia wanadamu homalani walio ili wajue zitabu zao ili wajue namna ya uongoa wanyenyekea hujumaula mwezi mtukufu ikao ndo wakanuo yaba iso itongeza ya hakika ila mank yaho waongozi wa dini waharumose place publique ila mank yaho waongozi wa dini walazimu wajikurubishe hosoni mwakazi ili waongowe wasubirishe hojuma mihima ya usiku ikaondo ya iparahani hao zenongo iso zikanziro zitsongeza wanadamu wao wakauchihunda harumwa malezi ikao tsinde ya lavimu kwezi watukufu ensi ya hatu irengwa mateka ni ensi ikao ngar aminio kaya kwa tsina namna ya urengezanti sisi wanrikao leo ngari opozeo baadhi ya hatu kartuwa opoze rendera rengezi no ngari wa opozeo iliwa rengezi ezalazimu zirengeziwa ngari wa opozeo iliwa fanye ezalazimu zifanyiwa ngari wa opozeo iliwa kubali waelewe ukaya ngovala he maslaha ho wananti ni mwana nti yone maikao lazima reshele zizendorondo yauka haina wandu watsahao daula ya haki ainu yambao heshi zungu etat de droit ngelazimu rike makini ndonondo rielewe ukaya wondo mjikurubisha usono mwakazi rione zilio njema rizibarikishe rione zilio mbii rizihawe et à partir de là ngarjoka na mishinzi ya utsaha daula ya haki ya ukweli ijo utsongeze mwananti ya beseuhe ya kiharuma uwezo wa uona ekweli kwezi wanama watukufu ngari opozeo wanrikao warenge daula ya hatu mateka ngela simorike makini arambe izo ikao wakazi wao wala watsohunu ngwajohelewa isha tsongeza ri opozeo wandu wanu haukabandhi hatu ngarejeza ndonondo arambe ukaya ngasina ya ujua rirengenti rike walezi wa henti na izo pia ngazo depande ne namna rjoka ntirangalia esi kirio na zivi esi chokiri na zivi esa lazimu zihaulwa na zivi sha politiki kaondo ya menewa ne janibu walo harumwezi ne politiki kao imenewa ne janibu ya honru kao kwati harumwezi anidasi kaitu reponde mawasiliano ya howana ntine mwana nti hasibabu ya hindi ngamjelezo
emanana mba ukaya ze janibu zine zombili roho opposeo esi hamadami ikaonga mibanu randi 2018 hao opposé yesi kaongende sao nai ngar amini ukaya nge lazima ri propose siba itsinotsu kari propose sharike na mishinzi ijo utsongeze mwana nti yarambuwa yaelewe ukabanu nga sibanu haudai ndongozi lo konkre rihutajiao zibadilie harumwa nti yatu shakari tsibanu iliridai posto politique zicho hendara ramenye mazina yatu hadaraja ikao karna ushinda rirengeze nti nalikubali rirengeze walio nalikubali rito walio habo watsone besoin ya urengeze nti shawalo vala he masulaha ya hao ne maposho ya hao erjombe wanu walona esi zaidi ya makume na mitanu wakati lonunu baadhi ya mabavu ya hatu washiyo harumwa baadhi ya mabavu ya hatu washiyo harumwa hiza kiasi kao wanwanuo wakabanu muda au ngwa vanu muda ya zaidi ya makume na mitanu mabavu mbali na mbali ngakozao hadaraja ya upeu harumwa structure ya hezi nzia ngiabo wanama watukufu ngamjoka hamba ukawanua nduonzo warengeze emamu watunin ani ndo wakazi wake harumwa liberte wake harumwa amani wake harumwa mjitekelezo wa ujua wafanye eza hao za usiku kiasi kaonga aminio ukarangu bala tarjeru wasuli leo risamba uzinu ngabo baadhi ya mabavu ya henti yatu watona mwenji ngabo baadhi ya henti yatu batsoma bare en particulier de bavu ya mitsami hulina na zaliwa idhan yabo kwezi watukufu na rikensira analize esa la simu sangwa hindri eba nwandu walone esi ranzi 2016 hata leo esi wabelilia owakazi ndazi esa fanyishihanda zi esa nzozi fanyishihanda zi esi watianzianinda zi hauka emnabuka ande mnashiyo wahe programu ya SRC na zala sumani warone saye en 2016 wakasi wakubali wamnika uaminifu rangunda bala tarjer wasulileo ngar aminio ukaya baadhi ya ndongo ikao zika uharumwe mnabuka huo hata haba kazi jarendiha baadhi ya wanandongo watiti wandisa hata haba kwa jatimizi basi lazima rikensiri analize wanandongo wao kwezi wakazi rasira nzao ribadilishe rao ili paise izwe kambo wakazi wanzao ya wakazi wanzao ndongo hindi wakazi ngwatsahau ndongo hindi wakazi wakutajao kiharuma amani na sekurite wakazi wakutajao wake weuni wakazi wakutajao wake
haruma amani haruma zinzia za hao enujokane mbagari ya haengwendo ya juende hehili ya ladhimu wakazi ngwa tsahao ndo hindi wakazi ngwa hutachi yao emafanya biashara wajue wafanye ze biashara za hao haunafasia waujua awe haina mfanya biashara abonge na frigo ndani ya uye hao wanazinu waladhimu watilwa frigo haina mfanya biashara abonge na enamna ya ukange ladhimu yake na mwenje haina ufanywa hazi za mihono he maisha ya usiku ya hae nge ladhimu ya rumie mwenje haina mnashioni wamfiatwalie nge ladhimu ya rumie mwenje idhan yabo mwenje nge mungoni mwezenongo muhimu za lazimu zike harumwanti idhan yabo mwana nyasi Junaidi ikawa leo hunikiwa za dhamana za ho mwenje wa daula ya Komori raditu harumwa kazi urambushiwa ne dhalazimu wakazi wakenizo haruma usiku wallahi kango ufanyo isenrongo hizo kabati mnujo chabanu ya jia hude ya utuza dabu ya upuwe ne mjini hanyu walaya nikaha zamba ya waha unjia harumwe vi prive hao shaka janjia wa haruma ye vi social jumai haziwanikiwa utowi endesa heli aladhimu idhan abo mwanama nsuki wangu Junaidi ngamuhenterpele nonono pasunga mujuo rangu harumenti ya Maroko wakati wakafanya ekole ya ENAP école d'administration ya Maroko tika hiyo tika mne jana tika ulise shanga mujuo idhan yabo njachumba nkirespe sanga nzima shanga muhenterpele hojumase hasi wanikiwazo nemuwahe daula ukabanga munongo ikao azalia sumani katuzi wembea emakati ya mwisu yani ngena nongo ikao katuzi wembea shanyinyi warikao leo hamnika ni dhamana za daula ngamilikishao zenongo hizo ngela zimamke wa watotufu wakaribu mwahindini wakaribu mwakazi ilimwe lewe enda vavi ubazalazimu wakazi wa Paris eza hao raili raha nyinyo rikaundo mnikose direction en particulier mrujamada we Junaidi ulio ne zamana za homo njo he daula uaminio ukaya mitsamihuli hula walola emana ona umwenje dabakali nasoro mbabaho ya usalambu mshe hahe na grupu ya mwenje hundani hahe depuis des années et des années shau mwenje wa daula kutuhenda haukango ngwendao utojo kaya ya umiyan hena usiku haruma ensia mitsamihuli au haruma bavu ya mitsamihuli nesanongo hizo kaziti idhan sisi ekale ori chabanu ngari ngarongo wao haji kuyu karitsu mankaraspe rowalo nesesi za juu kwa jwambanyi mlo harumase direction mbali na mbali shangari aminio ukaya ngari aminio ukaya ilazimu ile temps ya uradiso hosonu mwakazi mwone zile muhimu wakazi wazi hutaji yao ili waeshi uharumwasi hazi za usiku za hao holaya ye mlosi ujaye mlimaji ujaye commerçant ujaye mfanya hazi za artisana hizo pia yayo masharika ya ikanga hutaji yao mwenje kwezi mwanama Junaidi ngelazima uretitso hauharakifu nane kaya unome ewaziri ya unome ushulehaniho nezo direksio hizo ikangu onoke masula hatsinda yayo
na utowe pachamrochi sibankartsi banu ili ripare wandu wala waharumwezi wandu jina wanchie sindi horilio ngasibanu ili riparise etat de droit ukweli haruma zijanibu public zicho utsongeza mwananchi ya bese uhe haruma zijanibu za hahe za maisha za usiku siwasaya abona borilio ngari hutachi yao ema elu wavoti wao haruma mabafu hola mamera ujema depute ujema chef de village wakubali warengeze responsabilite za hao wabirilie wakazi wajue enda zivye zilio enda zivye zitio wende wazanie harumwe mabaraza ya hao hizo ndizo hutaji yao ili vaparahanihe maudu vaparahanihe wandu wajohisi ukaya vanu ngabo wandu walona daula sharangu wala tajerwa sulileo na mwangalie zilio kabasi respect itoka yonti ya waziri wa daula hauka kabasi waziri wa daula ya paro jabanu haruma mimbar yaonesa mbapicha nzima haruma ya wizara yahe yafanya uhazi ya ukabanu uranguno usiku azali ya sumani yani kaze zezomana zinu timilikisha mbarongo fulani tiwasilisha mbarongo fulani na mrambie ranyi mlo haruma yezi surtout na nyiwana ma activist mshangiria yezi na mrambie ewa zirindovi ya paroja banu yaja yaonesa ukaya rangunani kiwa zezomana zinu ne mwahe daula tiwasilisha ndongo tsasinu sandisa tsasinu njazitimizi karja parmona ya jaba yule mana ko ekale wala pisiwa physiquement selon ya hizeza hao yabo basike wandu wajabanu wajamba olala pizio tijao si kartula pisa madina ya wandu kartula pisa madina ya wandu ngar la pisao au ngar kirkiteo wanadamu ma politiki wanti madhamana wanti waniki wa dhamana zanti warekebesho wananti ekamu haja katushinda ya wasulisha ya risala yanikiwa na kera vierenti na kera vya pare muwe daula ya mwambia ukaya sikartuha mimi ntushinda ngamibanu nsurungola opposition izangu mi opposition mi opose wa regime ya Azali Asumani bwana haukahindi haringe wanadamu nge wa mwanture wangamiza yentine mwananchi kwa tuwasulisha zerisala wanikiwa ili wananchi wabeseuhe harumwe maisha ya usiku ya hao katuparahania holau emawaziri ujaharumwe wandu walone ze direction za ntini madirecteur general walo yao kwa tuwasulisha erisala idhan ngeladhimwe muwahe daula yailewe ukabanuse critique zamba honi wandu hamada si kariture maesi ngarire mauzi tendwa zilona bound ya direction yatongeza ya daula itojwa henda yatongeza wananchi rangu 2016 hata leo walomo mabareni en particulier de diaspora wakutachiao wananchi wa Komori wakiharuma amani na mbeseuho wa ujua wafanye zao za yaumian za usiku abona bori liyo siwa hasaya abange ekale we daula waimilikishao ngwacho banyu haruma relation internationale ikawa yotendelwa nemuhe daula uje wasiri wa sabar sabunse waundo walo ne hifadhi yezi ndongo za bonze nensi hatu nemuhe daula usiha haruma ya waziri wa sabar sabunse
ikawa waoleo ngwa unauka maslaha leo hena wenzi wadore makoti na usinye mikataba isocho parobali ya mavuna mema bujaharuma enti wache warenge mikataba ila wainike wanadamu wawanome madirekter watujushinda wawasulisha ye mwachie yaho mkataba ula abungiyo hama kamtina mwafanya bomu wa hedaula ndawone wasi wa hawa zabar zabonze haukani wakati mtu henda bonze mwende mbalia msaada makhsus wa l'hôpital el marufu ikawa yani sabarata hajar wasuli leo ubalunda balababo mja mnika director ulo yabo mumnika sezo manasila katusa sulisha yabo yatusa sulisha ndani hauke mwanadamu ola wamnenga mhansi bala uchoka ngebala rangu bala tabasa mnika zo manasila katusibadilisha ona mbadilishe no seno ngosende haukaju sitishe mwahe daula wakati akaya haruma umji wa mtuje tukufu hamba ukaya mimi wangu kubali wamba nami mimi ima presida wabonze wasawani vesheze baruwa za ufarishia ukangami sihunuze voti mimi ngami presida wahensinu hamara ya saya harumwe mahamitsanu jao kwezi azali ya shumani yabanu ya mahamitsanu ya bira hata uhutajao utahe mahamitsanu ya sa ujuma bala fanyi mahe shirini rangu andisoruma yabanu kutuja banu waja waronese bila hao yabanu kutuja banu waja waronese bila ya mahamitsanu bila mahamitsanu ya hao au mahasita au mahakume ya bira ranzi 2016 hata leo shango tujodo bira wachamba kaya gabangu wanifereshea gabangu wajuka huja wajewa shuhudie umuhansi wa wahangu ibanu umuhansi wa haho wakasi wajuao ukaya kuleka huhansi wa haki umuhansi wa hindi nibo azali ya sumani kukarasi watema tobonsi wabadilisha ima anturaji wa haho wajojwa hena mwendo wakati ujoro hawabo wakasi wajo usamihi kukarasi raisi wa daula wabadilisha mwendo uliyo ni mawaziri wa hao ni madirektor general walo yabo bawon waondo wende saon naye ntiatu waondo ondikao watia ofisi difu wa enti hatu waondo ondikao watungesao wakazi ikekwa parisa ze haki za hao za usiku waondo ondikao duwarenga ensi waikadamiza ambabisa maslaha za hao ikao kutuzijuwa bwazala sumani waradzitso warambuwa ukangawe na manka warumwe mnashiyo ikao ndo wamuonesa 2016 gawena ndongo zinji kabisa zakabo hari bala watu zishinda wazasudisha bwazala sumani ewe eheli utore yao wambao kango joronesa siwasa karti yao ngo joronesa sibabu ya zitendwa haukaisora mbao harumwese hanyo za hatu zishoka ukaajala hatu maudu desalasimu ufanye desalasimu amrishe wanukao ndo walonsini mwaho waelewe ukawa dhaminishiwa dhamana
ngelazima wawasilishe zirisala wawanika wameshowa kazi kwesi mtukufu karna ujuwari miminize karna ujuwari lapize iyo ti siasa yayo si mabadiliko ya nchi udea ranyi mlone zinga mde yao hakukanga nyina ma activists balo harmazerezo wamba oizo wanzao jasila turlona ma activists harmazerezo wamba oizo wanzao shana kera zile analize rambeza kweli rambeza ikaundo zijobadilisha nchi bani ekadre ncha rinji ya uharuma ekadre politique ya husu voti panonu waenda mwendo hata warefoti waundo wanwalo nanti ya rekebesheha shaisi waundo nanti ya kolonisi waranguva la tabjeru wa suli leo eni mbasi ngo ureme mwananya hadarajo karo hanjiye shakabatsi mnure mwe mwananya ya ukabano mimi sifanya jao wakazi waelewa ukatifanya zinu mimi njafanya zinu izo kweli kubali bwazala sumani ukangawena watufanya muda wa kume ulo yao kubali ukangawena mbiwa sirenda harumwensi beikwa sinawe mwili shajaye ne jamanda watende ya jaye wakau harumwe wisara ya mahakama walo ya watahawaha wa usijinisa bu Asumani Azali haukauti nambie ukale mama faina humjini bamba jani ya mahame na mbaba faina humjini mwemba juu ya mitsamihuli ngo radhi ne mahkama ya bitizo mwana hao kwa tiradhi bo Azali Asumani kwa tiradhi ne jama faina izo sijiri uharumwe waziri yatendea oyuliwa basi izo pia ezitimbi izo ndizo usijini leo watsonjema ufanya obo Azali Asumani wakomori walowema nawe dawoi hansi maadui uharumase direction mbali na mbali za enti watou hakikisha ukweli wa hema nanti ya jotungeza ya hunre haki ya hae gojoka unambia ukahuwasilisha risala bo Azali Asumani na wohe hansi jasha mfinge yabo habadilishe mipaka ya sharia hema sulaha ya haho ikabo huwasilisha ya risala waniki wanawakomori andomesazi kuja wasilisha ngochoka unambia ukaya huwasilisha erisala waniki wa 2016 bu Azali Asumani rais wa daula na yabo en 2016 hata 2021 huli amini ya ukaya wakazi ngojo ukaya haruma mahkama ya sharia na ukweli ena mdungu jonde haki hae isenongo izo rangunda abatarjirwa suli leo ngawe na mawaziri rowatende rowalo ya baba ikawa menye yesumwa no uso wa hao bo Azali Asumani nganzao keras zenongo izo kangariza mbao uwo tutova dabu yayo timalapizo shaungari hutimbuli yao ukaya humenyewa yesumwa ya hao
hojumaze dhamana wanikiwa no wakazi en 2016. Kwesi mwanama mtukufu Junaid hunikiwa dhamana ona wasilisha zi dhamana omwenji wa emitsa mihuli kauti enswaidi wandu wavanka nduza tsupasiwa jana harimo mji mtukufu wa hebembao ya juu homjini mvuni ya bembao maharani kaundo uyeshio ya university ya Komor takriban 3 jours kabati mwenji onda wana wakaribu mwamoroni baadhi ya miraya ya homji wa mroni capital ya hatu kahuti mwenji yabo kutua sulisha irisala karadhi upare mwae daula ne waziri wa haho ya unika wambe tsasi na mnike honjo shinda Bujunei isoko ili ufanya administration sheka kuturambushiwa nese nongoza husu wa mrekebesho wa mwenje nesa dunga yabo tawa simenyele zina laho bawo komori wakazatito nese respenu nikao paske wa mujondo nondo karasi urecheze dhamana bakutina kutina experience ya ujerele daho hilo kutina hata na banu shamani zinunde siwo zao samani bamchwawe mabuhoya renge banu mvundo nondo zinunde siwo zao weya kaya kabati mrulilo hosoni mwahe kabati mrukubali ukaya zindizo njuao zindizo nsujua sha ini mahala ni mru ya mewa ngwendo halafu hende hahundu yesiba zilo bala katsujwa uroha na mkerasi baba ni karti banu rifanya échange batina action ona na mtoka yao bazala sumani shana mkabo mfanye baizo nizo wakazi wanzao ona na mtoka yao bazala sumani shema hutajio yaho wakazi wahe masiwa yomane no mstehi wahe sharia mshinzi no mstehi waheze kanuni za sharia zizongezawe enti ibeseuhe ngela dhimwe zirespektewa haukando rucho kubali ukayangari rumwao ni madhamana wajua uzihazi wafanyao ekaka mtu stehi emipaka henti ze kanuni za sharia zitoujojo badilia shazilo yabo rangundo wakatirarenga independence hata leo ngabajojo badilia wana mirongozi wahese generation za nyumeni hautahe maendeleo ya nyumeni na development yanti shaze kanuni za sharia izo kazilo badilishia mfano de kanuni za sharia za kawe hanti ya structure ya fomboni ya heturnati ya henti isinga zibadilishwa za barindi ya mndu mzima ngutoja badiliza barindi izo mndu mzima kana mcho badili baringe na pouvoir wajojo badili do wana ntsika wakati wazima washawiriana wamba ukaya pale tournante keturi bela mafuna bale sharia shafomboni ula mkonsi wa fomboni la rafikana rongo fulani kartu kotsuri beli ya mafuna abona rizie shazali asumani kusina droit bali hunikiwe Cour supreme ya hensi utujobadilishe izo wewe wanzao hema sulaha yao izo ndizo remao ngela dhimwe zibadilihe
kwezi mtukufu badili omwendo emawasiri wa haoho wenda unuo bakoti mwe manenti nuwananti badili minsi banu hajanibu ya ukaleongabo wandu wanzoa njie na wandu wanzoa lawe shamimi tsamba daminu wanama ngari hutajiao daula ya haki ni daula ya haki hiyo ngelazima likubaliane relewe ukaya kabano pare hani ha daula ya haki ekemishinzi ya henti ibadiliwo shiha hanzia zitoza haki emishinzi na ikaye vakeshari ya mshinzi shahwende santi shaina wakati ritisoja ribadilishiwa eshari ya mshinzi shahenti haya masula hahoa mikaundo wa rumao tijao summa tijao kwezi watukufu mnidungao nuwacho unidunga imakatia chao linu beshelea ranzori tanabahishe walone vedhamana ranzi 2016 atarjerwa suli leo riwambia ukaya sisi watu rangu 2018 atarjerwa suli leo nga simonsiani haudai ensi ya hatu vaparhanihe mahkama ya kweli vaparhanihe namna ya he maisha ya he mwanansi ya beseuhe haukweli harumwensi ya hatu izo ndizo riwani yao kartuani ya nya fulani ya rohe ula ya njie no tijao wa opozeo leo itsondami ne mabani hangu no huangu ni wajuao watsuparoruma wa opozeo leo baadhi ya hao wanungu wao na pase ne pasi ya hao hiyo na wadojua ukaya un jour richo parisa daula haki ngar aminio ukaya ngabajuka mahkama sha cette fois-ci holiho ngwa opozeo imuhe daula hadaraja ya utaha ezili yosibadilishihe nam ngasiwazima nao shayu tsuraya ya ukamaudu kama nauvira mahkama ya huandu wao yabosika utahanrejei harumwane suala la mwiso lilo harumwase rezo susio lisunguliao he baina huwa na mawambwana wamba ukaya kiki janaje leoje nam janaje janaka wasirisha lewaka kandida wa utaha ya kur supreme ya he daula idhan iyo ka makhsus jana ilaka makhsus leo inuka makhsus nar kubaliane za kweli karna ujua sanga nzima rito mwana nchi ulona huria wa haya haruma nchi ulona parti politique haruma nchi ya kubaliwa emruo leo kelka soit ze erreur politique za haya yazifanya haruma nchi wa criminel ya usaidia wakati ya kawaziri waisa barzandani wa ujasus ya ufanya wakati ya waziri wa izamba barzandani wazala suman izo pia ngizono wakati haukaya emakati ya mwiso yanu ngasina mndu makhsus ngasina parti politique nzima liwana oniyo le parti politique ya mbao CRC ya kadamiza ensi hadaraja za utaha watsoka yabo hata malaka nduku na ukwati na wafanyao lazima leo riwane nao riwanese ze force rilonizo rasi société civile reze parti politique opposa wa SRC
Idhan ngeladhimu ni kubaliane hapo. Leo wasiri kiki ya kabara ya saidia ya CRC hata wao wandu wafungo wandu wa tabisho wandu jerwa siri wakati ya kaurantie manda hiyo abunge na se hukuma za hahe enjur ngene se hukuma za hahe sharaili habali ya semvuza hahe abasaja sibai siru suka habali ya semvu shaharudi hajange mamro wahema 5 kandida wakamtawande washindane le 14 janvier 2024 yabo kwesi karna mtu mtoa haruma ya scène politique bari hakajana ari mlinde bai kolinge jovenuha wanama wa siasa na ari mlinde bai kolinge jovenuha wanama ma activist na ari mlinde bai kolinge jovenuha wakati rijo parisa daula ya haki wakati azali ya sumanya jusunzuha hawa ya tsona ya fanyao da ine sersi ya hahe harumani toyo nchu kamle haku shansu kanzani tana bahishe wanama wa heze réseaux sociaux en particulier les activistes wa opposition rikena na barem makhsus ya analyse waranyasi wa karuma esi leo walo kinyumenezi no watu harumaye opposition origine ya 2016 atajerwa suli leo shawa haja sibahi po haja shawa kama kandida yabo ngo unasuru nyinwachi waibalia abo msiduase ukaya ye porte parole wa opposition jimla watsinde porte parole wa hema kandida watanu idhan abanga different ya ndongo za nyumeni umondo wa hema kandida watanu walonu mwema kati ya mwisanu watsindo bando rulo si wa hasaya au kabaudhi hatu karjaka kwanza zevoti idhan yaboleo karna ujua rende kinyume ne makandida watanu izo wafikiana ngaribakiyo rilinde resultat kai resultat incha positif harumai janibu ya hema kandida watanu un jour ukweli ngo jovenuha ngamla wa harumai janibu hiyo ngabo mtukufu au kaya haina mrutsa utukufu ikado mimi ni zemru mtukufu shamtukufu jo urongoziwa mtukufu jo kirikitewa mtukufu jo vure mashishio hambira ukati jao awenge tisha makalima yala wana nedhamana ulombiri lizi makati ya mwisho yanu wa he kapitali ya Moroni kapitali ya he Komor makalima naishi ya yamba envers ye diaspora yani sikitisha haukaya njaka ufikiruka alama kalima jo kaula wa uhanywaniha hafata meru wa mji mtukufu wa Moroni meru wa kapitali ya hatu respect kairuta samaha diaspora sila kama chuma yako kairi utahe samaha e diaspora kairi kubali utsirenge en ya huwa zahatu wa volovolo utsirenge en
monsieur le maire ya huwa hatu wa volovolo izo akahamba humiminize diaspora ikao en 90% ya ekonomi ilo harma nchi en particulier do harma capital ya Moroni de diaspora. Kwesi monsieur le maire mrungu tsauo ya jawa he nyumba Moroni capital ya hatu na uo mri alawa emijinze jauziwa mitsamudi ngutu hahuludaho hawaha ledaho lila ngalilibiwao empo warenga unde mera ya Moroni kazi sunja harumwe kesa he daula do harumwe kes ya he meri ya Moroni wondawe olamu ya la harumwe diaspora ema katia mwiso yanu ema entrepreneur wajawe obuwa ze restaurant haruma mjua mnoni bala wajojua wende haruma ze mijinze shaholi hongwa kutajiao omondondono wasto wahe yensi ne capital waja haruma mjua Moroni waja wazikaze hula ili wajeni wajohuja shawarambu wa ukanga bonongoza nyumeni zero harumwe capital ya hatu wando onsi pia ngwalibao empo wando onsi pia waongo alawa harumwe diaspora yule mana konga mtsaho monsieur le maire ima kalima haho yala waka uya multiplier harumwe hanyo haho ili umiminize e diaspora nga mtsaho rufwana uheo harumwe za mimbar za Komoro utsaye diaspora sama utsikana hen ya huwa tatahaho wadirape habu wakabtsahesh eza haki zao leo uje urimiminize si diaspora haukaya nga muheshele zizo suma nga muheshele zizo ukawa mjua Mroni kotu ufanyiwane daula omjua Mroni économie inchi ya harumu mjua Mroni actuellement de diaspora na we huidea monsieur le maire huridea monsieur le maire hurimiminize monsieur le maire ane makalima hangu jumwe makalima madziro wayamba usikwa jusi envers mo diaspora mimi minsuhujua shanga mjuo kaya wene dhamana wavotiwa no wakazi wa Moroni ili uke dhamana wa capital ya hatu si wa Komoro yabo karna ujua runike dhamana hamanda hizo uja umiminize wangikaundo watiawe ekonomia heensi en particulier dandu watia ekonomia humja Mroni urirende wandu watso hindu tijao ngarulindao ne sama haya hao ne kakujabe he sama haya hao monsieur le maire o mji wa Mroni capital ya hatu ngarjo rudirire jei na ngarjo hamba zinrochi wakati hiyo bahuri torea kwamba ngo ujo hunu rahana sirli yori yanshio izo kweli shanga rjo hamba zinrochi yone mana ko kartu hamba abaha shanga ruhutajao keza birazibiri utsaho wa Komori sama tsaho wa Komori sama en particulier les diaspora sino ngasini zorjo hamba ris aminiyo risijuao monsieur le maire ngamro ho harumwe chani buyu baba nsimwambia nukatsi homohe yabantu na babiri longo zinji harumo mwezi kamili juzi tishia conseiller privé wa Azalia Soumani yani de mwana hahe Fatihu akaurongole harmoshe si wa Shamwali
eduskuru ya hahe ikawashia uharuma umhadayo wahema jeune ya ukaya mongoni mwa vikao watia shiuno iliye majeune wahune place yao haruma scène politique wa haruma scène sociale hata hujuma za scène privée zonti pia amwanzoni mreke de shimbano nzima gamjoka ya kajanika za mahaminji shamnyezi Mungu ajangilia ngene pouvoir hanikioze opportunité za hwamba haina namna ichoka yonti ya nzao envers mwasi wananti hawa ya kaange karibu mumu wa daula shagar aminio kaya lazima baadhi ya mirongozi kangu yambo si sirikonsi yori shia ridoja wakatire mtanabahisha surtout ndo harume cadre ya hema jeune yatsambe nrabo ba azalia sumani haruma emnaibuku wa 2016 ngena zinji yambia wakazi surtout de machine katsina ya remplisse et dossier yo hata njamba kabati ma activiste harumwa se réseaux sociaux walovanuwa piha mhogo na nrovi wetsanganya batima wambaza lasuma nafanja wafanjao emajoni ngo ujao no tinausia kami kabati mrunziyo banu ngo harumu bonu shekara nzaranga les réalités il y a aucun jeune promoteur wa henti ya hatu raulowonte raulondani yakahanza ya beseuhe he maslaha hahe ande maslaha prive ya hahe yanikiwa hizo opportunité za utongeza ya beseuhe ili afanye ya entreprise yae wondo la jeune kao leo katutsa jianji ya harumwe fonction publique wondo la jeune kao leo ngena homsomo hae hadaraja za juyu yakahanza ya beseushe zila activite ya jozanza zifanye ili maudu ya renge mzima haruma emashomer walo haruma enti yafanya hasi haruma societe ila she mwanadamu ngutilo haruma mizuguzugu na nziyahula hata omwiso hajihundo adare je hunu Faransa aware je Canada hata homa ala nikao dohulo wananti wana hatu wa Komoro wajo hanza wajo wabeseushe enti yabo kwezi se raporo hizo ngarambilo so abomwa nama Nur El Fath kuna ujua ujele uhadaye wananti uhadaye mashani yokaya azalia sumani nge mongoni mwandu ikawo hanze mashani sindaye na maskini ikaranzara ngaliye biografi ya rais wa daula kabati mruyanzi wa nenti ya Komori harumwe marais wa birabo nti pia mazali sumani kabati mruyanzi wa nwananti hama azali sumani no kinyume yahe kana kayanti histoire njema koso mwananti juu ya heren ikaundo ya ibitsa emahakume ya mwiso yinu kabati abangia bo mwana Nur El Fath conseiller privé wa rais wa daula karadu tiada ya machine nganjo subutina mbeka wewe nga umongoni mwe machine nam nga umongoni mwe rikauleo ngwarenga uzenti mbali na mbali yala si mwazirume yabo wa mndu wala vimu urenge esharafa shahensi pourquoi pas shaka ngonzo ubunge wa mwendo muyi wa mze wao azali asumani ikawa hakadamiza emabani hahe harudi harirende nayi ngure rondo nayi si ma jeune
yabo karna unika sanga nzima ya pouvoir ya ujua urenge urasulisha bala mbaba aho ya rasulisha. Par contre leo mwanama Nur El Fatih zuki wangu eka hukubali hukorishe baadhi ya mirongo hosoni mwamuwae daula ya ukazinu kazituhenda zinu ngazenda ondo hosoni mwema jeune yabo wemru wa ujobali yanti shakango wanzo kengo korije zila mze waho yafanyawa umwambie uka banu mimi nga mjwenjeza ujuma banu bae mroi umwendo ya wenda wa unu wa mwema abo minga mjodunga umwendo unu uri fanyilie tasjia hatari hudunge ili jardungo mwendo huo karti yabo kausa umwendo kausa ritmu ikale ungo parwema bani haho wajawa huingaria haruma SRC ya haho yabo utende umwendo wa Belu Bonur El Fatih utende umwendo wa Msaidie baba utima bani haho utende umwendo wa mzee wa haho Asuman Azali karasi wake makonseye wa haho bando joshinda uri Paris panu ekale o karisi karibu mwezi shatuka karisu jwezi liyo o harumwezi eka karisi karibu mwezi tuka karisu ono kanga mrenda ona hii sisi gasibanu ha observe baina hezi janibu mbili zinu de janibu iliyo ne janibu yanzu njie de janibu iliyo ne janibu yanzu njie au kiso ne si janibu mbili zino harumwenzi yaba politiquement ezalunga yabo sisi sima activiste rabaki ri observeo ri hutajiao ngongo zibadilie ili ntine mwana nti ya besewi point barre. Naam, abona barilio abangele uti hadaye wanansi hadaye majeune haukaya rais wa daula tizamba ndo bekwangena mirongo aungena ndongo ikao katuzi usiparisa shasi mwambia uka entourage ya hahe de ya menya ereni ya hahe ya mahakume do mavumu aminifu lo harwe mahakama da ukaleo mwone sajiri nzauze en 2022 mwanada mutungula sheitoja huyu hohonze esirudanda mparoshe dossier yeju samba banu mwone sajiri mwanatu faina mwone zajiria Ayman mwone zajiria Bapal mwone zajiria Gazo kwa jamba Faisali na mutunu wasa panusila rais wa daula panusila conseiller privé wa rais wa daula zani sojo mushelezisa ukaona badilisha wandu wamenya esumwa ya haho haka wala mashweni norolo hitwa batina haki wala mashweni norolo hitwa kabati mahakama ya bira yabungo chukabcho mnambia ukalo mbabaha ho yahanza mashani na yengu waro hitwa bota sina wa masio ngwaro hitwa au kaya ngusaidi wandu wala yende awe hanti ewi abenge karadhi mwana Nur El Fatih ngojo hada wandu waji wajokiri
wanje haruma ishe sha cette fois-ci ngatsingo choba kivanu ritsodo hamba karna umanki respect ya mrutso kayonzi sha umwambo zikauhe il faut rambi atazikauhe wakati zijokauha ngarjo hamba ukazikauha zikauha sha raili kazijakauha ngasivanu haptsohamba kanga mjoka mchamri uwe mrirole daraki ya huwana hatu ritsiwalele boritsobo nsijuyu ekanga mjoka uripula mabandi wari uwe arumwe mabisi nezetra izo za hanyu nde mjwao eka maudu ngarjuja yabo njamrire inge mrite prizo je mariri je jizo ema activiste wa hanyu ambao harumwe za rezo sosio ukanga nyina container mahsus mware hanti zabo njamrivurize kaba stab singa sivanu hawombe ya ensi hatu iki harumwe amani nekawanu danyi ahlan wa sahlan nambadilishe ekaya izo hutajiao ngazio paraniha bismillah shaka mbransi ori torea banganyi vanu ngamwambao mirongozi surtunda ndanyi wana nyasi ma activisti msaidi yao yezi ya Asuman Azali mlo harumwa zerezo kamritorea haku mwambanga mjoriti ya haruma container ilo haya itsona mabawo juu rijoti lo remani jua hatarife sabari hindi kominja paroruma idaula zabari hindi konsina pase harumwa inti ya hatu ya ukatengamiza shirika zima jua lo ya uangamizao dabonlo wanu namba ukajuneidi ngore donai bambitsa mihurika utimwenje dabonlo wanu namba ujuneidi kwa gasina ntiunda rubanu harumwa mji mtukufu wa mvuni kabati mwenje dabonlo wanu namba ukaya wemera moroni badilisha mipaka ya hogananti za decision jirenge yao ili ukandamize ema citoyen wanzoa hunema maisha yao ya usiku kwezi wanama watukufu ntimongoni mwanzo ambe na mlawe rinjiye ntiao ntimongoni mwandu walo vanu wamba ukana mlawe rinjiye ngami mongoni mwandu ikaongwa hutajiao mbadilishe mwendo wa 2016 atadirwa suli le babanga sina 2024 izo mwatushinda mwasifanya mjebanu mrambie ukanga sina tazinu ratufanya razi tanziani hamasula aho ananti karja shina rafanya shangarombo duwa harumwe mahamitsa mijao rizifanye hambadilisho mavamana wayi wakabanu surtout de mahakama ya hatu nambadilishe mahakama nambadilishe ze tete za ho wanadamu wa peu walone mahakama nambadilishe ezitwa za wanadamu ikao kwa tuona haya shawakanti warenge haki wayuze na riali hema sulaha ya hao Azali Assoumani rais wa daula quel que soit les x karasi ubadilishe umwendo huo ujoka ema juge ne maprocureur walo yabo ngabo walo makorompi pour leurs intérêts. C'est pas les intérêts. Il y a un mahkama de daula. Ils sont des oranzao. Karavi
kadhi haruma za direction mbali na mbali za hedaula holai posto bali wono za revendication zilo yabo rangu shehani yaro habo hata leo ngaro nao za revendication zipara hani hao baina hoa kazi ne mafanya hazi wae posto karazi muwae daula uelewe ukabanizo dizora nzaungara nzo mabadilishio ikawa wanansi wao wakazi wakaulila jana juzi na jana ukawadhulumishia ngwadhulumishi hao ngwatolao harumasi hazi zao hemudiri jimla ya jayabo leo yonu warende ezi wasungizao watolwa hindi ekwatu wasudishe mission hao ngega mtsingo utowa wanwalo nise famiza hao walo harumasi mbabi zahazi za ntini halafu ma directeur wa hao kamtua tonondo dhulumu ibanji medi nguba kibala atandi na ikatu wasudishe risala yani kiwa tebano simu hansioni ewi narembeleza kweli bahinyi wanama ma activist msaidia wa siasa ali na mwambie ukisoni sisi wa hasara nzao de mabadili huyo mwanama negociateur leo ngafungole tina lao banga we banungo biro amba ukaya wene muwahese renseignement leo ngavumbule tina lao ngamuni ko respect za kibinadamu nunanya ni mahaba parce que si upara na prive wakati unarongoza muwahe daula umwambie ukaya mahakama ngenda unai na hauwe jaya shafi nwananya na wahauwe zetet zilo harumwe mahakama abaha zitongeze mahakama ngenda unai mahakama irende korompi amre mwangalie ze crime za jiri ranzi 2016 leo watu suivi nganzima mwana négociateur ya hema kama ukababili audience za kweli au mrambie banganyi bantu ngamwamba kanyide mloneze renseignement zanongoza hanyo sipanga mzijwao sikartu zijua au kasikartu tunda ezilo nazala sumani ngartunda uzoro nao hema so hatu kazitsi abonge mwambie hawo Junaidi baje technicien wa kweli utotongeza erezo ya homwenje ufonctionne henamna ya ladhimu bado wakasi wajo ubeseuha hema isha ya usiku ya hao ema commerçant walongo na manque wangu wafanyao zihazi za industry walongo una manque ya mwenje haukazi mashini zile zomsipanga zilo mwenje kauti sinambia ndabo mwana ma activiste négociateur kauti harumwebe ufi hangu kabati mwenje kabati pare hauna mbie kabati mwenje kabati pare hata wamwenje kaulika kuchichinia soro heba viyo zepoto zorulu ama pesa ya hatu rarema majulisi hunumanga zenyisi shandula kautahana erezo kaisi njojo usamba mimongoni mwaru wasaidia zanongo hizo harumwe bavu yangu ya juu en particulier harumwe mji mtukufu wa Batamita Mihudi na usiyo karasi hata mwenegosiate ngamambo hizo ni eshiyo ntuamba hizo ntuyeshi abange karadhi kango forense renseignement zao wasilisha risala inu hosen mwanu walikango karibu mwa Azali Asumani rais wa daula rimsta hiyo karna utaba njordo mimi nize mndu sikardodea karti yao wasilisha risala
wambia ukaya watohasulisha ze fonction zao na watoolwa ilivyojo uone emergence ya kweli, sino ngarjoba kibanu ridotoreana ni wakati ujo hamba misojo hamba. Ewi minsibanu nibulie mbu yakabanu yanjie na wakati na afanya yakabanu no what's dolio akabanu mweda wa mahana maha se direction pia wasibiri arju wao se passe sao karanzo mabadiliko ngaranzo generation jo kubali elewe ukaya handalindo wana ntine peuple chatsine le posho sindi sura kabjara mbeban leo ritana bahisha wana nyasi kartu toreana kartu la pizana shangar tana bahisha nao mrambie ezakiri neza tsukiri rimweshelezizeni eza tsukiri mfanye wamlonezi rimweshelezizeni eza tsukiri mfanye wamlonezi halafu mrensi wori torea baba lensila ila hatu sinanyi kamna ujo urirenga mbifunge na sikartina dossier ya uidzi karja parusa pasiporo janyi jo atende walo yao leo wa mopozeoni karja paro karma fonction publique ya henti na siri lazimu abakam sina haki ya ukale ori jabanu ngarambawe zikirio no sokiri dobila mweri torea mwamba kaya mweja honu ngarjo mchane haruma container itswana mabao boju mdori mwani jua ilo hahaya tijao ndabura renda ngarjifara hariyo ekaga mjoka urifunga hasibabu ende mna ulime woi we ambao kanga muzikirio na sokiri na mzihauwe msihadayama jeune na hinga mwa wawe hifa batina makama msihadawa tata hatu walovolovolo na ungwa tabi hao msihadawa kasi baka basi mwenje msihadawa kasi baka basi pare surtout la mwebavu ya hangu ya mitamihudi sojodore jei yabo kaisonisuka uka ajali maudu lendo jejabo mritar ma kontineri ha bismillah namdirorlesi sidaraki bakar nausiya sendime za tuzino kar nausiya na ana sire jabo sijodo hamba ikakartu ona sijodo hamba asutundami isira msiya gamwendo harumwe mada ya mwiso ikao yonga mina wangu watukufu wangu ikao luoni wa viseo banu ikao hada ninga mju watasamaha hamguna mtume ika makalima njo yamba ngajo wavunza moyo kama watahosama kwezi mtukufu fundi wangu mwanama Fakhruddin mwanama wa bwana ikao tino subuti nende kinyume nisimbwana ikao hasandi sabanda nzi 2018 ranguba la tajirwa sulileo ya tsuparolash umbrando homage haina kritikimbi ikao leo ngufumbulwa niso umbrando homage nione ukaya yonde namna ya mwanansi yonde namna ya watwania yonde namna ya mrikao leo ngena uono na uwezo wa ujua isekao diansao envers mwanansi ni mwanansi
mwanama Fakhruddin kutsina ngayo waipua harumu bana inu itso harumu tarehe rawe rwananyu sha ngamtsa hurufana imakati ya mwisho yanu rikai harumu logique ngamtsa hurufana imakati ya mwisho yanu rikubali ukaya wandu wa guverne jana nwalo harumu zileo zinumbe mbili za sawa ikawa ilazimu rikebo jurudo wangalia haukaya sisi omundu wa hatu sindo mundu wa hao abenge holiho omundu wa hatu sindo mundu wa hao kamutachio baka difference ya hatu nao baka difference ya hatu nondika oleo ngari wanu nao mwanama al-ustadh Fakhruddin kutsina ngayo nso hijua abo izo nchash zingayo wazipua harumu bana inu nso uzijua izo nchash izo ngizo hitani abange bravo sha kairi rike haruma elinya hatu ili wanansi wajojo urambua ukweli ni mahaba ya hatu nenti ni mwanansi onu pandu hao kwezi mwanama mtukufu Haji Mbaye Swali murande homage holionde zembana za hao rangu 2018 atajerwa suli leo no wakati mwinshi ikawa uvita harumwe rezo zinu haushaishi ze kweli nizenrabo za wandu kaundu warenga yezi hatu waikadamiza warenga nsi hatu waikadamiza rangu bala atajerwa suli leo no mjuto leo wajito lea hasibabu doka harumwe rezo zinu ni mabango ya siasa ni mikonsi mbali na mbali ikaurika huona ngaruonao rambe ukaya bravo ekaleo ngaba parahani hao baadhi ya wantu wavurisa wana makalima wa umiminize ya dinite ya mzima na nyaharu wandu ikauleo ngar amini ukaya jana wandu wankomba leo wandu wankomba gela simo rike hashiri ritriomvu esa mfua ya hatu rikubali za erreur za hatu rikubali ukaya wakoba zima washinda nao ni mzie ni dingo hii mwele ukaya wauri wanao nao ngojibi wao neziri ndao abenge tijomba dua ikesa hamba samba tijomba dua ike haina mru ya baki haruma linya hai ni bwana tijomba dua haina activist ulo haruma serezo yake haruma linyi kao do ya ikubali ya imene ya endese bwana holi honeze communication hai hali kaundo ya une maslaha basi na kale hongo rejei harumwana nyambana hauta hayawa minimizi haukasi wa hasa ya wanashawanyu kartujibiwa
emakati ya mwisianu izo rishiao ni zoro nao haruma zerizo kwezi mwanama mtukufu hajimba iswadi hurema udeziwa mbajao izo zonsi pia rire mwanzo shari subiri rili sibiri haukarisari njia oharuma lebango la siasa ngasima aktivisti wa rezo ne siasa kindani ya hensi lazima haina zohambo angarjohambo haina ratsukanizo ngarjokazi wazo il faut rassumer rikebazima rielewe ukaya wakati wa ujua wanua gabili ya adui ya ugabili ya siasa ya ukadamivu na upulesheo na utovu adabu ilo harumainti isaija ngela simori duwaze wa ukweli rike haruma linyi yaranzi 2019 atajar wa swidi bandorjo wa swidi hasunsi pia mwana mtukufu bienvenue mes respects mwana mtukufu bienvenue mes respects ngarjula nao no huisa ngawe na chaîne publique ikao soti pia ngari emeo ze fikra za hao ni maadministratori walu harumweshenia sonti pia ngari kubalio ze analyse za hao ikawa webisifanya jour nu ili ulute izijihirio harumwe masiwa ya hatu nezimbi ikawa ndo yaritendea njaja banu njanu mwikele son shati janu tanabahishi ni weshelezisi ni wambie ukaya kairi ukubali welewe kwa emedia wi shereo iyo simedia ya hatu soruma opposé mwe regime iyo media ya haho waibua pour l'intérêt général haina mrungu jojua ya jabo ya je irongole roalo hunu badi ekauchaba nutaurambia ukaya janibu fulani kwa nabujua wa jarume radio hangu izo zinwaje abanga tijomba dua haruma radio ikaundo imeneo ikubali rishili yao haina usiku ri emeo riloba na 24/24 rudu ngao kaya haruma elinyo ya urengeza shautika harumwe linyi ya umenya kaya harumwe linyi ya urengeza bawe mwanansi ngotsawensi irengele aboka harumwe linyi ya urengeza shauti baki harumwe linyi ya umenya mwanama bienvenue dhamana wa heshen ya nsushina na irambwano nono kairi rishiliane rirenzi zenongoi kaoleo nga sauti ya balbala hojuma wananti nondui kaoleo ndu warishiliao nuwakubalia ukaya nga sina wandu wa wanawe mbwana ino sisi wasa nga kubalio kanga bombwana raimene ranguba la tajerwa sudideo ekanga wandu ambao kakartina mbwana izo za hao sha sisi nga kubalio abanga tijomba wandu ikao ndo walo harumwe sheni ya hao karna ujua rirenge badi kahuirenge wambayo wa hatu shaka huirenge huifanya shen public kano paruzia izo wanzao shange lazimio keradhi rishiliane rende mwendo ikaoleo
kono blessé et mwananti au kaya ce dernier temps ngari onao madzina ya wandu wavize wao hakuyu na wana wahemba na hatu yabosi wanashewao reloading ni mwao kartujiviwa haukaita sila zo parwa prive zambi wa mndu zeshelezisi wa mndu shapi birkma inamna inu kartuo na maslaha amenge ngari parao ya aman ngari parao ya sibra ngari parao haina mzima nanyi ya kubali error ya hae ya ilewe ukaya ngasi haruma linyi nzima parce que mimi sina ujuana beka bienvenue kasi haruma yembana yara nzi 2018 atajerwa suli leo na mi baadhi ya wakati si ukabatima he maslaha he ntini mwana nti na wani yaze haki nti yao ni nambe ukakati mongoni no nge mongoni ekale onge na radio maksus ya rongole yao ye critique mirongozi kao leonge ndao nai e baina ya opposition nwalo nezi iyo radio shaho vise madzina ya wandu comme ça pour l'intérêt ya utaha wandu wala wake na zinabi upande huo ngela zimori hawo mondo huo ngela zimori hawo mondo huo haukawo simwendo ikaole huo ngojuri ni kamanfa ya he avenir ya hizi mbwana za hatu wondo pande wa he mwanama bienvenue nation ya mwanama wa mwise ikaonga mumrongo wabanu mbrande homage kabisa demu wangu Abdallah Abdou Hassan alias Agwa mitiranti huwa interpele hanongo nzima mi umwambia en privé ukaya bakine sans foi ya hao shaure chidingoni kabla rane chamba isono nambe ngamweshelezizo mna historique wa 2021 nyesi mganike bahati na kamongoni muwana wa hema becha wakakomori haukanga mwandu walwa mwaserezo zinu wambao kaya Abdallah Abdou Hassan kajaka mongoni au katina yafanya hojumaze cellule ikaundu akamsivumbua mwaserezo ukayazi kakomori mimi upande huo ngamchosubuti ni jebanu rande homage nambe bravo haukari wasili komori harmwe periodika ondo na ibita mimi en personne tibiti na minu wanama wa daula hak en particulier de shababi mkombozi ni mzazi mwenza irumbi yabo wandu wawe emana wakansi walinda awe emana na ina komori na watsaha na minu wanama dabonjwa ukawe hantiwa no wakati huo Abdalaka prison ekarika mushi arika musharma telefoni ekarika ujwa mbanungo ya hahe dekarungu wakati malanda kuzungulia ribiroba mabaria rimono rimuzi saika mushia shawana nyasi rawahunda warakei wakayabo wakaurilinda wao wangu wapangiwa ni shababi mkombozi huo wehansiwa ni Abdallah yabamraka remplace wakati hiyo wone mwana ma Ismail abori mundu yabo idhan quel que soit le nombre wa wanadamu rawa parisa shari parisa ye représentant wa shababi mkombozi haraka isi mabeja
andi mwana ya Ismaila hele jina labda Abdu Hassan. Idhan yabo sira henda ngarukubalia ukaka bakase lwile zayansiwa nyinyi mwatsu henda kamjejo kukubali haukaya kamjaziwa na kamjazeshi yabo kwesi harumai janibu hiyo amwanza nifanye mna historiki huo nambia wanaama wakeravi rirensi yebatani itsojo rasuli shabahanu wakasi wale komori wakatayari riwahunu tayari yone marika leo seko parojua huenda kinyume ni madhomana wa siasa walo opose mwezi leo haukati ono tiono tieshi emezimili na ibitsa komori en 2021 enamna ikao leo wandu wao wakasibabu rikawakailwa haruma miji ya hao ni mabavu ya hao wende shababi mkombozi wende dhomana wa siasa wopose esi leo wandu wao riwaeshi kelke soit les erreurs za hao ne shababi mkombozi huo wakatabdala ka prison hakapresentewa ni mwana Ismail ni mwana mshahatu Sabikia Amada ni mwana mshahatu Madame Maître Mahmoud waonsi pia ni mwana mshahatu ulio ne présidence actuellement ya mdete mwenza Irumbi Zakia waonsi pia rikauchihuna wazima na wao waonu waesha mashababi mkombozi haina mnu yabo akaujere selule harumao ebavu ya hahe no mji wa hahe imadzina na yavumbu wayayo idhan yabo se selule zikaya baka preparation ya hatu nao baka hasira kaufanya bazima nao riamini yokanga risifanyao jusqu'à maintenant kabati haki ya ujabanu leo rijerfanya historique ya ono mwika au kartusi jua imananjo subuti na bena mna hiyo na bona henda sur place na eshi naona idhan abunga mrande emwanama Abdallah Abdu Hassan homage yazi hazizo ukazikamilisha quelque soit wakati ya urenga ho prison pia shabaka releve idhan abongo ngawezi ererika mndu tofanya shaje tuhma ni madharau no mwambo mwinji kaongo parani hao emakati ya mwisho yanu katuri ni ka valeur si wana shewani kaituri ni ka valeur si wanura dungana nanyi rimste hiyoni idhan giladhimu mhawo modo huo giladhimu mhawo modo huo wakamzimandanyi mwenza subra wakamzimandanyi mwenza imani wakamzimandanyi woleo ya strategie ya hembwana ubanrandisa no banranzorende mwelewe ukaya kabasi ndongoyo imenyao mbwana raha na communication inde ajali ya mbwana communication haina rongoyo mjoja mzivuri zabanu ya zikao ngasoenda kinyume na mzimandanyi abo mmenge mbwana ya hatu yabo mri vuri za hobarini si wanashewanyu mabani hanyu ramdungani jana na leo abanye kwezi summa kwezi
namziye ze droit de réponse, namziye ze droit de réponse bangari kozao si wanashe wanyu kartujibiwa na sigarujuwao ze hazisa hanyu mwazifanya ranzijana atajerwa suri leo ze tuhuma nejao na mrenti ibataniyo baga sina vision ya wana na wanduikao warenge ntia hatu mateka kwa tina wafanyao ngwa uwao ngwa funga uwandu bure senguise pia ngwa sifanyao ritijari duwaza hizo ri amplifia ndongo ziroji inazi chochungeza riduwaze ze krim za fanyilo wananyasi ze ajali bali na bali za rendo wanatiti rifunye sinkode riwane nwandu wao kisiasa na rifunye sinkode riwane nwandu wao kisiasa mimi soni sona kanzani mweshelizizeni hususan de madzina wandu kaundo na ya sitevanu wanisamihi hamnguna mtume shaika oblige niwambie ukaya 7x6 ngela zimu mdaze dingosi 7x6 ngela zimu mdaze dingosi embwana ya hatu yo wana na system mbi ya ensorewa ne muhe daula ulio ya wana 2016 ngari wanaoniyo kartuana na Abdalla Abdul Hassan kartuana na Hajimba Swali kartuana na Fardin ngari wanao na system mbi ya ensorewa ne le kuhumanyo la CRC usoni mungu wa daula Asmani Azadi waundu wa nduru wanu nao namnaje tartibu hindini ujo Mwenyezi Mungu nezemfuza hatu nejitali hatu nena mnacho kubaliana rendo mwendo emakati ya mwisiyano kwesi wanama na mvumbuwane madzina yanyu hema steh yangu nanyi hawa ikawa hena mzima ni ujo humpara privé simwambie erreur simwancourage ujo mwezi kaundo yafanya ngela dhimuyo mdaze dingosi esabira sibiri rihundu wakati wa ujua rile sibiri nori parisi zwe kaundo risutachao wakomori rituwa hisitama wakomori rituwa vunze zemvuza hao ruwaka uridunga aruwe mabangwe ruwaka utoze mali zao ruwaka urankuroje wandu wao ngwalindao resulta wandu wao ngwalindao resulta leo maudu tu otah insha Allah idhan murina ukazakif na huwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala jaleke makalima na yandisa rangu ndo mwando atajerwa sudi leo wanahima ban naka jani kazakif hema dina huana maika ule ho ngo haruma divergence aho shedi sana ndongo mbi ka kartu jibi wasi wanashwao ni jebanu leo nje ni warande homage zihazao wazifanya rizijuao raziensh rikubalio kawa na mbana shahina mndo kufanya error na ngela vimo zi error hizo ekako lisi unaanya zidoka privé shasi sidoka public namna yinu hauka wondo mondondo wondo wone sawe suraya ya wangu walona vision rekaya politique rekaya social msidwaze kwa zin tarikh na ngasibakio hamwazi ngidozi msidwaze kwa zin tarikh no wana hatu wala watichi ngojozi shia maudu kwa najibiwa ikaleo imadzina huwa baba hao imadzina huwa didza hao ngavumbulao hamwaserezo hanzia sozaki wana mawatukufu yone maana na kafsite madzina hanyu shawallah ikaya limahaba hangu ndabinanyi harumba na yinu ngaminenyo ushujaa wa hanyu harumba na yinu
rwalo maswani si uyanshi yone maana namfanyila ni mna historique en 2021 harumwe mesimini na bisa komor labino wana mama becha simwambiani suma simwambiani zishele ziza ukaya wanu ambao kakabaja kasolini nrabo vakaya haukai sole saka uri permete rejua renjia harma emichi redungana renjia harma emichi wanu wakahamba kwa ema ze parti politique zi opose wewe zileo kwa jasaidia wasaidia haukai maana na hune fursa na njia harma mtukufu mbeni onde maana toblo wa mbeni walo yao wa emilia opposition waundu wase wa siasa karihila no wananya na msema madu mundu watungia saranchia kwa chamba harumje mtukufa ikoni hata homa halani wonsi pera kabira njia na bali kaunja sina ndo likaunjia sindo watsanurala hunu likaunjia na sino wananyasi shababi mkomosi ni mzese mwenza irumbi rawahura wa inserea walo maswani walo yabo jusqu'à maintenant quel que soit les erreurs za hao shangwao ngwao siwambia ukaya umbabahanu rikaulala na sina madame Zakia présidente actuellement wa mzese mwenza irumbi rikaulala na sina mwana mshwahatu présidente ya kawakatio Sabiki Amada rikaulana ni shemwana mshwahatu madam Maître Mahmoud wao rikawa ni wabili wa Abdalla bwana Ismail ni wadunga yao wao ni mashababi mkombozi rawahura wao yabo wao haina mndu hakaumilikisha selule harumji wa hae nilibavu idan abasira henda riono ni matsuhenda kamnabjo mkomante izo matsuona abange bravo Abdallah Abdou Hassan alias agwa bravo sha na mrekule wakati wa mwisho unu rike harma linyi nzima ya ukorije ze erreurs sans public ze erreurs na zikorijewa privé ze erreurs haina msimandanyi na zikorijewa prive baizu numfanyao ngamiminiseo ze daraja za hanyu ngamiminiseo ze daraja za hatu si wanashwanyo rosi nanyi kama ndio sana ukazakifu na sasa maha wa Komor na hombadu wa Mwenyezi Mungu ya changili ya ikele onsi huyaidi ya hayaidi ya ho mwezi wa Shawwal rakautimizi za 6 min Shawwal Mwenyezi Mungu ya jurjali ya ikeli complete etumu ya Ramadhani umahala ndabi kara uhakazi zitimbi zatuka zema Mwenyezi Mungu ya jailie ikezi complete Mwenyezi Mungu ya jailie ikeze dua ni Qur'ani rakausoma wa harumu mwezi wa Ramadhani juma zintihu 6 za ho mwezi wa Shawwal Mwenyezi Mungu alikurubaye alijailie ke zikubaliwa Mwenyezi Mungu ajailie kensi hatu iki harumu amani Mwenyezi Mungu ajailie warikaundu walo harumu ze prison hola Ahmed Abdullah Ahmed Sambi uja salami uja mtukufu hatu waheba vya hangu zuki wangu Archimed Mwenyezi Mungu na mnusuruni ya mtowe ni harumwa zihanywa za hema voyu Mwenyezi Mungu na mjailieni muhune mahkama ya kweli ya johum hukumuni ekanganyi wandu wa mfungwa ekanganyi wandu wa uliberewa mliberewa ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu jangiliensi ya hatu imabadili hoya parahanihe shande mabadili hoya juka na kheri nensi ne mwana nti ho wastwa wa shababi ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu rijailie wandu wa kweli rijailie mkombozi ujorenga nti ya hatu he maslaha he nti ne mwana nti ya Rabbi jailie ka asmani azali
eka asuman azali ya renga nsi ya hatu ranzi 2016 ata 2021 ya rudia fokuwa ranzi 2019 ata jerwa suda basa ranzi 2021 ata jerwa suda bata Mwenyezi Mungu na jaili abadilishe esa songezari mnyengao basi ngari yengo system ya loniyo tizamba ndo arumwe makalima yangu ya wira ukaya nabadilishe wanu ikaundu waloni dhomana leo hauka raisi wa daula weti toshinda yafanya pia sharangu haringe mawaziri ne madirekter jonero ya waamini ya weni kaze posto ili wafanye hizo wakazi wajojibiwa ikakwa tufanya na wabadiliwa hizo ndizo si wasara hamba hizo ndizo ziwa ni yao pake mabadiliho ya jutungeze mwana nti ya baki surwaya yako ili ya mwana nti Emruja Junaidi imanani sintija ule dzina linu dzina nalieshi ndondondo harumo mji wa Rabat capital ya Morocco ikaundo Junaidi akausomea harumo école yambao ENAP école d'administration yabo hakana specialité maksusu ya kanio yabo raera almarhumu Meda wakabjihunda harumo likoliyo makati yao tikaulise yabo tiwa wono tiwaishi tabia malezi tabjiru wa sudi nam leo wajawa ni kwa direction ngwa sangamisao rangu mala tabjiru wa sudi leo Junaidi akani kwa fonction publique kaje wasudisha yuekana almarhumu Meda mimi hola marko nje en 2000 tshati hunu na fonction publique ngena Mamadou ngena na Meda yabo wanu wao yo generation ya kabla vimu iki hakika kweli wale si wahenzi shawa jawani ndi hama korompi itongeza ila ilmu ya hao ishange haina direction wanikiwa kwa tushinda wawasudisha hakawatendeza dhulma haku abuga emwae daula ikangu ono aungushio esijihirio haruma ye ze fonction za wandu wao habo watu wasudisha erisala wanikiwa lazima washanshewa sino sikana uransi wambaza lazima ningo rendo nai karna uransi wando kaya ngorendo nai haukaya hwe hansi wandu ikauli o kwati ala hotor washinda wawasudisha risala ibarua wawanika kwati somai namna ya lavimu siwambia ngamdudu repete kama si mwenje harumo mtu mtukufu wa mvuni ya babao wondo mungoni mwemiji ilo karibu mamoroni kasira tiunda rubana koma wanadamu walo harumwa emijio wanzu wafanye mbaju wanumba maji ya sukari wajuka uyeshi rangune ntiwe ahidi hata leo harumwa ya region ya Sembenua en particulier de mijia juu ya mijinze kama ti mwenje abo Junaidi ngi abo samba ukao ha Junaidi hula ya loola emana hulo mwenje babahe mrumsha hahe haukange na grupu alinasoro ngena grupu ilo yabo ari uo mnulo na yani kwa dhamana za shirika za daula umilikisho juzi si mwishi havankandu njeo amzambondo siku ya kaurongo siku ya havankandu njeo basi amba kama ni mwadunga ili kanga mambo mbano ngo njodo izo njodo kuhamba
basi jo simu shangomba ukaya uharuma mwezi mtukufu wa Ramadhani afanya programu ya ukaya umwenje udoka 24/24 haruma mji mtukufu wa Moroni haruma emijinze udoka ya botasi hata minui shaharu mji mtukufu wa Moroni udoka na mwenje 24/24 ye ibangu hadomba iwamu mwanadamu mutsofankanzu njeo yakaze kofia na mwezo tsumu yatsuenda kitsi vala domba ushi bujunei ransi dingohi kazi to mana kutushinda vuriza pare waziri wa haho mnike ikaza ningonzi ya henti mbaba hana ja henti shaizo mana ya homwenje kutina competence bujunei Gamou insiste sur ça. Gamou insiste. Kuti na compétence. Ya ujere le shirika. Mwanama wanikiwezo manazahe posto. Juzi. Mtukufu Mwananyasi waziri mzamani. Directeur wa posto Shaihani ya Tolo. Oui, haki. Mara mgomri ndo chabo mdungu mbio ambaye za kudua za ukaya umara mgomri aka warmo fonction publique shay numero ya article ya fonction publique imarticulo au posto haukayo ndi haza mungu ngubo mtsomwanza abaha hudu cha basa haina mndu ikao leo hani kwa dekre wakati wa shihani ngomrobonze base votisi awo kutsina ukawa technicien kutsina ukawa imrulo na asianite shango wa robonze baba nwa wanomewa ni shihani risiono juzi leo tsara ibano mondo unu kona paruka uha ibano hakika mondo unu kona paruka uha ngarsingo baki harumai hen ya siasa ya ranzi 75 tajiri wasuli leo yabasi onura tsuparo ruma esi onura tsujwa ezi shwendini undani yabanu enutsi harumai ezi kana ujo ukaya haruma fonction yabanu mrutsi kubale ezi nongu jwe hazahahe nongeni ancianite ya heshe idara shila rangu bala tajero suli leo ekale onge kunyume msotoro hazini barije yabanse ngo singo ziko ko haje yabani yone emergency tsawao bwazala sumani kwezi muwa he dawla imabadili hori anza usinde namna hiyo sino badilisha hizi sosi jorengeza nchi imasharika ya daula inaono kinyume kamtiko mtoa kamtsina ukawa inge ancien wale daholinu kamtsina ukawa technicien wale daholinu shanga mtiko mtoa ba ngamonzao ewe mrege masharika ya daula ngamnyafanyao manyahuli ya SRC gamtiawa hen isojo parola wa mwensi yatu yorumlone zaba gamtiawa hen isojo parola wa mwensi yatu yorumlone zaba sa kamkara adhimu hawo modo hunu warumwani kao za idara za kisirikali ikao kasina mjua varengwa mruchondo kai mruo hanomewane ni serikali mwakaradhi mwajua ukaya izo idara ikaunga zanzo zende izo idara ikaunga izo na hazi ikaunga zanzo ma technicien wa specialize ye domaine ya posto ne domaine ya homwenje wanruo wa mwanti mkuyu quelque soit
ijar politique walonio wote tujo tolo bari je yabane manitsi hatu choka wa zango zwendi yabane mana rais wa daula uturadzi tu almosa ngo zwendi kwezi hizo lizongwa mandasi riloba nurutsojo rantso zamba hizo lizongwa mandasi rizikutachiao de mabadiliho yanongwa mada hizo zingubadiliha hasurwaya ya siasa shati surwaya ukaya waingu tolo hasini baka tujua ihazi katufanya ihazi ili alavimu na rirenge mumro jina ujoshinda yaifanye shanga mtoto wa woi baka tia harumai siasa yangu tijau yabonga mrehanti za wa hen izongizo jabo ikao iraisi mzamani wa hezi ya mwando ya tournante mheshimiwa al-Ustadh Sambi wafungu baadhi ya madhamana wa siasa wa daula wa hezi yakayatendea ya hezi yahe iladi azali wa wafungu bawezi ya azali wajabao wafungu wa hao en particulier ndaye ibanu hakika kweli gartingo baki harwe niyo gartingo baki harwe niyo bakomori lokale o ekatsende mwendo hata tsiparsenzi nje mfunge bwazala sumani mahakama ngajwa ufunga hezi acte criminel ziparhani hao zijulao wazibitsa mfano kai mahakama wa hukumu wambe mwanadamu winge ufungwa nafungwa shesira ndi hao hotukalewe nyezi ya haja lazima ili vekiswa vanunga mre hansi zonka dembi nywa huwa siasa vanunga mre hansi zonka dembi vanunga mre hansi zo wajua hatu nwana hatu heni mbi haukanga rujua ukayasi makati ya musianu harumwe agir loniyo ekari hundu maham kume yo minji yo minji sha ngamwe hansio nkade nziro harumwe ntia hatu ngamwe hansio ujiro wa hen harumwe ntia hatu kwezi mheshimiwa Azadia Sumai tizamba tsa paroma crespe ya mlutsoka yonzi au kasisi wanukao ngar hutaji yao état de droit si il s'agit d'un état de droit yabakatu la vimu ihona nzone ende ni menye ihona nzone ende ngila dimoni kaye haruma elinyo brisé kwezi watukufu sijomba doa mheshimiwa Azadia Sumani uloneze mimbari za heko mora basa kelka swani namna wazirenga kwa kuwa uhidi pia asimari sambe shanga winyo darste hiyo shakukausa umwendo wendwao nema dhamana wala msini mwako haukao mwendo huo uondo uchongeza ule o rambe imnashio wao la wa 2016 kati nambabi wa wasudisha kati kairi ule jedi ngoni kuchaparona wasiringa mzima rau mwesa wa emoji mwa watoa rwalo yabo ya paruchabana ajafanya bila hezi azai nese direction ikandu ya zijereo haukangema wasiri waungu wafanya bilan basi wasiri ushere ya direction yao mwenje hajojabana ajafanye yaone utiro ulio bahe wasiri ushere ya direction ya hezi hazi za husupare na emenagement ya daula
basi hajo jaba na jazifanya na hizo pia ngazijirio hizo ni sunga za urongo unai hizo ni sunga za bandu ya hatu wa hautungu wa dea de ingerence jere wawe daula na urika ndo ni kwa za direction hizo garjwao kazalia sumani kuna ushida ufanyeza bonze udufanye sondani shemane sondani wanikawandu lazima wasifanye hola ma élu locaux anda ondamba de mamera hata uja ma chef de village nimbuna wasulishe risala hahe kwa jombe ma prefet hakawa wonsi pia wanomewa hahazi makhsusu ikawe muwahe daula maudu nguzilindo sharangu sazi hizo similikishwani wanikawa leo kwa sina huruma nentine mwana nti lazima sile na hii yao mtukufu azali asumani karjuao kaya ngamjori funga bure bangarishi yao hizo ema activist wa rezo wa saidi ya wezi hizo ambao rejabu ngamjori funga na mrifunge ikanga mrifunga wa sababu da sinura ambao na mrifunge na mrifunge hatari feiho jamandela shansu aminu kazeno ngizunga nyinizo itwani hanyu gamanzo muhade wa komoro gamanzo mtohara juma butia na sikarti wahara wahamba haki basi na kuchova adabu karti wahara wahamba zikirio na isokiri basi na kuchova adabu na mlifunge bari ngajina conteneur zilo aeroport zisona bao one ma activiste wa hanyu warambiao harmo zerezo zino mana ma négociateur no wadunga awenge amuri rabkaza kif na mtasa ma wa komor ho muda ikaundo na witsaban na ombea dua enchi Mwenyezi Mungu aibarikishe ombea dua wa ikaundo alo mo prison Mwenyezi Mungu awajaindie wa hunde haki zao Susan Zikwangu Archimed ni rais wa heshima wa parti jua Ahmed Abdullah Ahmed Sambi ni gouverneur wa heshima Salaminu wananya nani mwana mazuki wangu ala mji mtukufu wa mwemba juu ikawa katelo nono ngujundo prison mwana madesire Mwenyezi Mungu na usaidie yaunike subra yaunike imani aujaide kwa nga mungoni mwangu anza tarehe ya hema watoni ya Komori ya leo na maudu mwana madesire ujoka mungoni mwarikao leo wanzie tarehe ya ukoli ya nchi hatu no watoni ya ni mahaba ya nchi ni mwana nchi mwana madesire wala armo mji mtukufu amwomba juu ya mitsamihudi garjua ukanga we harmo tabif gari hanyisawo bazimana we garjua ukanga ono bwade sinji ho mala ni kaundo ulio wananyasi onrowe bahati wa para ngwarambiao gari hanyisawo ze tambu ziona ho armo prive sinawe garjuao ukae makalima wayamba ya utongeza leo wamba onga wa prison ranziba la tarjerwa suli leo utoba zimane arhami hao mdubsheno wana utoba zimane wana nyuwa bea gazjolibwa haukanga bajohuja daula haki ijo venua ya haki kwa mahalani hao ijo unika mwananchi haki ijo utongeza hina mndu ya bese uhehe haki ya hae inshallah mwana madesire nga sibazima umia bei nusra ngejao mwana madesire enusra ngejao kuja dhulum kuja paroru mishiharu mwe daula we mwananchi wahima hawani ya haki za kinanchi leo ngodhulumiwa utola uharumwa ifamia hao emru mshenu wana ili udhulumiwa jo watende wadhulumiwa jazuki wangu Archimed fundi wa universite leo ngujihundo wa magobani ngudhulumiwa yatolwa hule ne fami
otida wala wa tuhumu la okaya wa huzuze passport shamru bae abenge ngabo mwisu ne nusra ngejo hucha nila mlungu joli wa heni hai yonde maana ko ze duari ombao nonsipia Mwenyezi Mungu amhifadhini ya hifadhi rikeba ni rudosi rongoa zembi zijirio ridorongoa senjema zifanyishi hao haukaizo pia ngela dhimori sambi hema sula henti ni mwananti karna ujua rende kinyumene ni zore amini ukanga zifanyishi hao izo so fanyishi hanga bjomba katsufanyishi baika izo ndizuka kwa ajali ritunarume kontiner kari jahaya bismillah namrichi basi karna uzia atakari jayabo jali kawo katira jabo rituka hamba sisi juhamba abenge wakazi wakahundunga ranzibo tasia tajirwa sulawa wajoka hundunga wajoka publier wa video yinu Mwenyezi Mungu wabariki ili iwaswidi surtout wanama wenshi kao tiwavumbu wabana iwa waswidi inshallah namniko idawla ya hatu khairi wananti wakiaruma amani Mwenyezi Mungu ajahilie emipaka ya hensi irespektewa ili mwananti ajojo beseuha hezi njia zonsi pia inshallah muna ukazakifu na mtasamaha wanama unsi pia enamrika ule o avunsiamo jumai makalima na kawi mbabanu gamu mtasamaha na mbabu Mwenyezi Mungu rika harmwe ling ikawa ndo raya andisa ranzi 2018 atarjerwa suli leo Mwenyezi Mungu ajuruni keta ufikia hayo rjowi ya sulisha روالون داني روالو بونزي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.